Mekgatlho ya boganetsi mo profensing ya re dikhuduthamaga tse dišwa ga di tshepisi di buditse gore a Dukwana o tla kgona go tokafatsa matshelo a baagi ba Freistata ka lekgotla la gagwe la khuduthamaga. We would have expected the new premier to appoint a cabinet with a little bit of experience. Many of his members in the cabinet are unknown to us in the Free State. Whether they will be able to turn around the Free State, that will be tested, and ultimately it will be tested in the legislature, but we don't see that happening. Mokgatlho wa ANC wa re ga o tlhaele baeteledipele ba ba nang le bokgoni mme seno se supilwe ke dikhuduthamaga tse di tlhomilweng. Mme tse dintse gore di lebeletseng go ba kenya tshebetsong dintho tse gore reng ke di-priority molemong wa ANC gore ditshebeletso tseo batho ba dilang ka tsona ka dinako tsohle re di potlakise. Mekgatlho ya baagi e amogetse diphetogo tse di tlisitsweng ke Dukwana fela diare di tla tlhokomela bokgoni jwa maloko a lekgotla la khuduthamaga. Re lebeletse mo goromenteng wa ga jana le boetapele bo bošwa go fetola dilo mme go dira bonnete ba gore puso ya profensi ya Freistata e nne puso e leng gore e direla baagi. Empa ha e le gore Ndade Dukwana ha a tlo etsa ntho a tshepiseng mo tla etsa o tla kopana le MCC. Bokamoso jwa ga Ngisa yo e leng mokhuduthamaga wa tsa temo bo mo kotsing ka ntlha fa Dukwana a sa tsepamisa fa a santse a tla tswelela mo posong ya gagwe. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.